Takže čaute ľudia, som Ludy a zdravím vás pri hre Gothic. A toto je náš štvrtý let's play. No, Silas. A vôbec to s Cyperom to tu nemá nič spoločné. Ale však tam kde písalo, že s Cyperom dačo. No dobre, to je jedno, ja už viem čo mám zrobiť, takže nie je problém. No, skoči. Výborne. Už tam budeme. No. Mohol by som aj ukázať, ako sa dostať napríklad ku ním. No, aby ste boli bandita. To som ešte nikdy nebol, ale mohol by som to skúsiť. To by ma možno aj bavilo. Tam sú jašteričky, tak tie odkempím. Výborne, ale zbytočne som si vystrelil šip. Dobre, jašteričky sú mŕtve. Teraz už iba krysoprdov. Tak. Ty kokos, on ho nedá. Výborne. No, ty jumpuj, chlapče. No, tu je taká jaskinka. Kde sú oni? Lost our way, have we? Cor Kalam knows about your little enterprise. What? Why are you here? Kto dáte, že on poslal tých 5 templárov? I'm here to warn you. Cor Kalam has sent 5 Templars to finish you off. What? You can't be serious. They should arrive here any minute. Damn it, we have to leave. No ako vidíte, oni zmiznú. Už im je doplaču. Chudákom. No. Mohol by som si aj zakoriť, ale to je na nič. A ja to teraz strihnem a vrátim sa, ak budem u meste Bažin. Takže... No, som späť a sme pri meste Bažin. A ideme za... Cor Kalam, či aký? Sa mi nepáči. I'm glad you're here. I have news for you. Good news, I hope. Our Brotherhood's planning a really big thing. What are you planning? To break out? The Gurus are trying to contact the Sleeper, but they need something to unite their powers. Oh, and? They need a magical object, a focus. Huh? May the Sleeper protect you. Máme druhú kapitolu. Kapitol by malo byť asi 6, takže... Zatiaľ to ide dobre. V pohode. Ako vidíte, máme tu bugnutého templárika. No. A mali by nám pustiť za tým veľkým guru. Také meno. Sa mi vôbec nepáči. No, Kalam. Awaken! What do you want? Ty koľko som zmenil hlas. Náhodne zmenil hlas. That was it? No welcome? No nothing? Welcome. Sounds much better. Don't hang around here. Do something. Take these weeds and give them to Gomez in the old camp. If his henchmen don't let you pass, tell them Cor Kalam sent you. What? Are you still here? No, to som nechcel. Počkaj, vedia, ešte som splnil jednu úlohu. Regarding the weed production in the new camp? Yes? They are gone. You surprise me. I underestimated your abilities. Maybe you could be useful after all. I'll be No, seeing. to je dobré. May the Sleeper enlighten you. Takže nová úloha.
Ohoho, ja sa mám osobne stretnúť s Gomezom. To je dobré. Dúfam, že keď skočím, to ja sa nepolámem. No ale dobre, to je to nižšie. No máš tu pekný dom. Už je môj. A to nemám rád. No dobre, len sme sa šmykli dole. Ale ešte by sme mohli porozprávať sa s tým Lystrom. Možno, že nás pustia aj za tým najväčším guru, aký kedy bol. Awaken! What's that got to do with me? Talk to Iberian. He's the most powerful man around here. This is the opportunity to attain his favor. Where do I find him? Go to the temple. He rarely leaves it. Probably he feels closer to the sleeper in those cold ruins. Takže May the sleeper protect you. mohol by som to ísť aj skúsiť. Že ti ma tam pustia. Dobre, som sa naučil akrobáciu. No ja to vyskúšam. Už by som mohol byť aj templár. Joj. Stop! Stoj. The novice Lester sent me. I shall offer my services to Iberian. Lester is trustworthy, I know him. You may pass. Môžeme ísť. Takže ideme dnu. Škaredý chrám. Otrasný. No, starý dido. Awaken! No. Greetings, Master Iberian. Ah, I know your face. Impossible. We've never met before. But I thought, well, what do you want? I heard you were looking for something. That's right. We need a magical focus. We sent the novice Nyras to collect the focus, but he hasn't come back yet. You could check up for me what has happened. No. I'll bring the focus back. Take this map. Mapu nebudem potrebovať. Ja viem, kde to je. Presne. Chany. Negrica. You're not allowed to talk to us. Tak s ňou nemôžeme rozprávať. Čo je škoda možno. Joj. Tá tma sa mi vôbec nepáči. No ale to není Minecraft, tu nebudú žiadni skeletóni ani zombici, takže je to dobré. No. Toto? Aha, to je iba travička. No, vodopadík a teraz ideme na to ohnisko, zoberieme ho a pôjdeme za Gomezom. Čože je kráľ starého Taboru. Bum! Dobre, bez toho nezbieram. Nie, tak nerob. No dobré, ja to prejumpujem. No, malo by to byť tu, aspoň ja si tak myslím. Tu pôjdeme po kraju a tam na konci to má byť. Tak. Nie. Veľa si mi zobral. No ale trošku zobral. Poďte.
No dobre, ty ma nebijú, to mi môže byť jedno. Tak, mám ja ešte vôbec šipy. Ja mám lepší meč. Čo je výborné. Máme kušu, no. Ale nie na kušu, nie som naučený. Tak šipov máme ešte do 81. To je dobré podľa mňa. No ale mohol by som si uložiť. Tak. A on by mal byť tu, áno. Je tu presne ako som to vedel. Oný raz, chcem s ňou rozprávať. Scram, you have no business to be here. I'm searching for the focus. Unfortunately, you're too late for that. I've already found it. And I'm keeping it for myself. The Sleeper talked to me last night and made me his only tool. Now I'll only serve the Sleeper. No more Templars or Gurus. Only me alone. Jo, a prečo kričíš? Ty kokos, ty chceš, aby som ja zomrel? Tak to uvidíme, kto zomrie. No, ale ty mi bereš normálne trošku. Prepáč mi to. To bola dorážka. Uj. No. Ohnisko mám. Ako vidíte, to je to ohnisko. A ja teraz idem do starého tábora. Tak. Sme v starom tábore. A teraz ideme za Gomezom. A mohol by som natočiť ešte taký jeden let's play, ako sa stať tým. No, tým. To stačí sa pýtať Diega a tak ďalej, no. No, poď so mnou rozprávať, áno. I have a consignment of weed for Gomez from Kor Kalam. Show me. All right. You can go through. Go straight to the Ore Baron's house. Bartolo will meet you there. Stop. Relax. I've talked to Thoris. I'm allowed in. Oh, I won't forget your face, pal. You get into... Dobre, ty ma nezaujímaš. No. Raven. U Gothic 2 Gold Edition je tento Raven finálny boss. Bartolo. I have some weed here for Gomez. Kor Kalam sent it. 500 rudy. Show me. Výborné. All right. Gomez has been getting impatient. It's lucky for you that you delivered it today. What about the pay? Not so fast. Here, take that. 500 ore is what we agreed on. Ako si môžete všimnúť, v mojej ľavici nám tu dáma tancuje. No a tu máte toho kráľa, toho veľkého kráľa. No, čo na mňa čumíš? Bola by sranda. Pozerajte, aký nabijak. To je srač. Ucholák jeden hnusný. Jaký nabijak. Tie čestky by trebalo vykradnúť, no. Tam sú samé zbrane. No, a teraz by mohol byť menší strich. Takže sme späť pri meste Bažín. Teraz ideme odovzdať tie dva úlohy. Kor na drak. Mohol sa už volať Hon na drak. No, pekne to prejumpujeme. Máme tu novicov, Melvina. Výborne.
No, poď. Ale čo sa robí s tou guľou? On nevie čo. To ani ja. No. No, už budeme tam. Bude to spálnené. Odovzdáme ohnisko. Awaken! What do you want? To je také nedorobené. I've delivered the weed. Good. Get another task somewhere else. On nám zabral rudu. I'll be seeing Našu rudu. May the Bože, to je zlé. Tak, ja si to uložím. A jump! No, nič mi neodobralo, takže paráda. Tak ideme odovzdať aspoň toho ohnisku, dúfam, že za to dačo dostanem. No. Tu už máme povolený prístup všade, čo je veľmi dobré. Tak. Awaken! I found the focus. Excellent. You have done us a great favor. Now, take the focus back to Kor Kalom. He'll know what needs to be done. Teraz som tam bol. The novice Nyrus has gone mad. He said that the sleeper had talked to him and chosen him as his only servant. Then he attacked and tried to kill me. The might of the sleeper is so vast that unprepared souls despair over it. Only we gurus, in our years of meditation, have achieved the spiritual strength to bear the voice of the almighty sleeper. No dobre, ty ma už nezaujímaš. Tak, ideme za Kor Kamol, či aký? Môže také zložité mena. To ten Templar, to je ešte dobre. A to tam tie ostatní, to je fakt zle. Awaken! On už na mne nerobí. Brrr, ak taký zombik. To sa mi páči. Ale povedal mi vzbuce, čo sa mi nepáči. Zoberiem si drogu od Fortuna. I've come to collect. Here. Dobre, to nebudem tak nechávať, veď to je iba to, že on nám dá drogu a dá čo povie. No. Kalom. Awaken! What do you... Dobre. Iberian sent me. I have the focus. Ah, the focus, at last. Now I can study the magic of these artifacts. If I only had enough secretion. Damn! Secretion? Yes. As you must know, I produced the magic potions for the invocation of the sleeper. For this purpose, I need the secretion from the mind crawler's To mandibles. mám. Ten You elixir know mám. what mind crawlers are, don't you? Yes. Very good. Iberian said you'd pay me if I brought you the focus. Really? He said that? Well then, I suppose 50 ores should be enough. Pre mňa to je málo. Speak on. Well, just a short time ago, I had a vision of the sleeper himself. He gave me a sign. He made me understand that there is a means other than the secretion from the mandibles. And he chose me to pass on this mission. You're not getting this mission from me. You're getting it from the sleeper. Impossible. Be silent, fool! He made me understand that the path I have embarked upon is right, but the means aren't strong enough.
The right means can be found with the mine crawlers, but the mandibles are not sufficient. There must be something else. Have you never examined the mine crawlers? I mean, maybe there's another body part which contains more of the secretion. Of course, we have taken some mine crawlers apart, but only their mandibles seem to contain the secretion. There must be something else. Find their nest, and you'll find the answer. Looks like this might become quite a bloody adventure. Take these potions with you. I am not giving them to you because I want you to Panie stay Boże. alive, but because this task needs to be done. Where will I find the mine crawlers? In the old mine. Where is the old mine? Take this map. Any important places within the barrier are marked on it. What's the best way to fight the mine crawlers? There are Templars in the mine. They hunt the crawlers for their mandibles. Speak to Gornavid. He will help you. How can I find the nest in the mine? That's the hardest part of the mission. I can't tell you where to search, nor what to search for. But the Sleeper will be with you. Well, that's a comfort. I'll be seeing you. May the Sleeper enlighten you. Toto je luxus ťažké. To bude ťažké. No ale dostali sme nejakú mapu, tak ja by som sa na ňu mohol pozrieť. Mapa kolónie, ale tá... Nie, jedna je označená. Tak táto nie. Ani táto. A tam písalo, že to je vyznačené. Ale ako vidíte, hore, ako sme začínali, tam v tom jazierku, úplne hore v stredku, a tam je dačo také, taká slimak, alebo ja neviem čo to je, a tam je taká jaskyňa, a tam sa nepotrebujeme dostať. No, tak ja by som mohol zrobiť menší strich, a aj by som ho, zrobil. Tak, sme pri starom dole. A vrhneme sa do neho. No, tu máme aj toto. Keby sme chceli zavrieť. A keď máme krompáč, tak môžeme kopať. To je nuda. No. Ale však, ako vidím, tu nič není. A tam môžete. No, dobre, sme tu. A teraz zísť dole. Strážce, nezájem. No dobre, prežil som. Tak, najem sa. Tak. Joj, skoro som spadol. Nie. Dobre. Kde je rebrík? Aha. Z to tak vypadalo, ako keby sa to tam končilo. No, zatiaľ nám to ide. A ja viem, že... Dobre, tu máme našich templárikov. A ja by som to tú časť už ukončil, takže